Meta tlieta komplet tinstema l-kumpilazzjoni fix-xhieda tal-każ li jinsab mixli bih Jorgen Fenek tela fuq il-pedana tax-xhieda Iben Daphne Caruana Galizia. Matthew Caruana Galizia xehed li huwa kien ikollu diskussjonijiet ma' ommu dwar xogħla u semma kif l-ex assistent kummissarju Silvio Valletta u Jorgen Fenek kellhom WhatsApp chat bejniethom. Fil-kumpilazzjoni xed ukoll espert forensiku tal-Europol li semma tfittxijiet li saru ġewwa Porto Maso. Semma mobiles li ġew elevati dakinhar tal-arrest ta' Fenek. Barra minn hekk instemet ix-xhieda ta' żewġ uffiċjali tat Transport Malta. Huma xedu dwar dajes f'isem l-Aħwa de Giorgio. Fil-qorti wkoll xed ċertu wieħed Raymond Xkembri li spjega kif Alfred de Giorgio il-fulu kien jikri karozzi minn għandu. 3 snin ħabs għal Somalu li ammetta li daħħal immigranti b'mod illegali. Somalu ta' 26 sena li jgħix ħażabbar intbagħat 3 snin ħabs wara li fil-qorti ammetta li jen immigranti biex jitilqu minn Malta illegalment. Quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia huwa nstab ħati wkoll li hemm persuni biex jidħlu f'Malta illegalment u anke li jagħmel rapport fals lill-Pulizija.